Good afternoon, everyone. Ayarlipam Mikmori Legacia, Kalanganau Kamia, Karinga Brobra, Simichua Dambung Hid and the Quiramida, Narau Itumbina, Abam Hidi Kuzibda. आज इतुम पार्टी एनपीपी कला बीजेपी हिना एनपीएफ लिक तोमिदा कागवाई सालाग्रग जेली इतुम का तोंगा उगलुंग यांग पंगशब खुशोक लगा चत्ता क्लेने जिवे अलुंगली आज उखरुल हिली हिदादा कपाग गजिब आदम खुरादा मिजक taking a rock Adam Kwise Rime Twida Ishui Akoga Kadri Timothy Zimik Ishui candidate Kala Awi Braver Pungamla Zimik wife of K. Timothy Zimik Anina Abom Nanin upon the Klejan Kang Ninka Miao Banglan sa family bla matang pata mi ke atam jong vice house ei China Jiwi Thili NBF we Kyash Bailak Kaya Manipur we Minister Ajiwili Akok Kasada Thanmida Kleya NBF we Akui Awang Bao Nimai President NPF Manipur State Union Honorable Minister Government of Manipur Jiwi Thili 43 Pungyar constituency with MLA Leishio Keising Chiwi Jili issue with Akoka MK Presho Shimrei Prabhari Inner Parliamentary Constituency with in charge ne BJP spokesperson Manipur Pradesh Jiwi Dili Somatai Convener Outer Manipur Malay Tuaide Jiwi Dili Izang Daleka Iwi Amina Hopkinson Hoye in Manipur Pradesh with Vice President Sadle BJP we China Jili Ningam Chamroy ex-MLA candidate NPP Jiwi Jili Akoi Rapta Ikai Kumlamda Matik Charaba Akoigi BJP Gida Yam senior leader Weba Ashni Kumarji Mana Outer Gi Prabharini Aduga Hujik Loktak Development Agency ki chairman weri China Jiwitili Reverend Ephraim Shaiza Pastor Pungyo Baptist Church Tahao Arucham itumli sasa kami China Itumui Kyash Bailak Kahaya Senior Sala Kahaya ex MLA Sakasa Samuel G. Som Working President NPF Jiwi Jili Reverend Joshua Zimik Pastor
Pumrei Baptist Church, Humpung, Maratula. R.S. Jolison, President TNL in charge, CSO's leader being later lega kang ningka milo. Isui Malay Tula Oja Jolison. Mark Luiting, Caretaker Chairman, ADC Ukhrul District. Jiudili H.A. Kaiwo, Headman Humpun Village. H.A. Kaiwo, Headman Humpun Village. Jiudili A.S. Peter Unawyung, Headman Humpun Village. Mlatureka, Hianung Soda Itumna acknowledge Sapungiji. Razan kami wang ningkishi masoni plungijia Lidle Jana Hili C. Sham Shimre Convener President NPF Ukhrul Division NPF Kang Ningka Milo Bompom Wena Jana Yatoting Kashung Co-Convener President BJP Ukhrul District Jana SC Rising Convener BJP Coordination Committee General Secretary NDA Core Committee, Long Yao Raihing, President BJP 44 Ukhrul Mandal, Kapam Jilasang Ninkamilo, Jibemi R. President BJP 45 Chingai Mandal, Kashung Mayonpam, General Secretary BJP 43 Pungyar Mandal. Yeah. Jaina Shimringam Zimik, President NPF 45 Chingai AC. Unnaungam Raikan, President NPF 44 Ukhrul AC. Totashang Singlai, President NPF 43 Pungyar AC. Paure Hongchui, in charge NPP Chingai Constituency. Ungray John, VS President Mahila Ukhrul District and Treasurer, NDA. ADC Radha Klebing Katonga, ADC Saksabing Katong Li Ningishi, Itumikyakishi Midale, Huingjali Active Salakaina NPPW, Mr. Rock Lunglang, National Youth General Secretary NPP. Anlakang Ningabilo. Ningshiaira Matang Makrabing Rasaga Chile acknowledge Sanoge. Oh, Monotak by Aka Rider Mishungair. Itau Paul, Minau, Working President, Manipur State Union, NPF. Nishaida. Introduction ke presentation. Wibang Adam Kwimikai Oja Hobinson Ong Shimreli Nikshi Kijunga Midlay. Aratumna welcome notes Wibang Oja Leshio Gishing Honorable MLA 43 Pungyari Asili Adam Midlay and Adam Kukimirno. Campaign program of Mr. Katui Timothy Jimik, NPF/NDA candidate. Asigi thauramda lengsalak iba ahal laman ipa ima sing ichan sing ichi sing marup mapang mayam amadi mapandai lakpa Ukhrul district headquarters sida Sigumba election ki thauram sida saruk yajage hena lakpa mayam taram na okchari ming amamam panjar roy matam su yam loading de nongsa sabsiga adu mayam daista leriba amadi of the daista leriba ahalaman mayam bo noluk na khorum jari aduga mayam bo respect pijari
mayam bu wish pijari ai gi welcome note si gi makha ta ba se ai tangkhulon da khitang ngang jage akoi gi tangkhulon ta da ba bhap ta da ba sing mayam ba so ai noluk na ai excuse ni jabani I arui hunna ga atam khuge minute khani ga thumang isi political process chatak le katong ai katha dang shun dikra ga jiwe aksi ka teo no isi NPF candidate hi NPF wi sauda NPF katha dara katha da aju hida rata khra ga jiwe maram de ka teo ga introduction wi mo ngai in hang si thengai 1917 hili Maitei wona labor corps siwang tangkhul naw ka chung ka recruit sa khoi laga ayar nga leli jowai ram nga lei hili pam da lei laga khu ma makan ngrok la ayar nga lei mathai la le sa yur ga ji mathai la le sa Adam jili varena kasat mida Tingha sapanga langda Europe ngalayli Walaga Jili athum ne experience haki dakle Jiwi mixed reaction legi dakle hi Ima laga Cinema ka thala namngai Kachangkat ni Yur jat ka jihi khigla mathai la leg saping jili Than walaga Europe wakashung adam jili Kazik la lesa, kazar la lesa, itu mai aja khangrui la lesa, ngarui nak kajil la lesa, kasai kasak ngatai, tui ngatai, chanhan lahan la ngatai, custom ngatai la, kato ngatai da lay laga, iji chawi nga lay ne da lay kasa adam jili, yur gajihi nationalism gajihi jili prasang jen, nationalism hi itu mai nga lay lima prakuingo, isi yur naga yur bang. Miram nga leli wa khui laga jili wa prasang laga jiwena 1919 le hanung laga 1929 ne naga club sem khui ga hawe thili ithumwe yur we songja jiwena hopok Israel now bing na lamhang li 40 years ka jat en ngai chai chan maman laga jiwena isi songja ngkhui ram man jin Ngakhuira man laga arui khigla hili isi yur we songja hili process khreli wa idum ngatai hangai na process cha chalaga idum yur we political platform ma khitar ka saplunge jaida 1963 li 21st October kevi chusa da go first is naga we alung ang chaili ana bi la pasare mai thui Naga we alungli ka thiam na ana thiam re mai thui ana chui needs political platform darkar sai ga ji hi wi chithaya da Naga People's Front hi jiwa atam dia aming dei do khosa harwa wi symbolin isi Naga we political platform hi darkar sablung jili siam sok jiwi process alung jili Ramaman laga 2011 hili Manipur li la extend sarak jili yurjat khangtai na kachungan opposai Manipur li na thumu yurmang malai manai hili na thumu angyung mata pai mane hili na thumu ningrin hili ma ung sok pai mane kaji mauget ila marang sak la kachung opposition for different sections here opposition ni rag Ramaman laga 2017 hina turning point isi party khangtai na la yurjar khangtai la mathang acceptance level hi mathang athumning yuram man laga accept saram man laga ajula government di jangdal chena achagum we 2023 we June ga jang jili khon ga jar irang lung jili isi irrespective of political parties political alienation katong ji no thai laga
different political ideology leilala principally alungli cha chalala idhumi elected members siwa naga katong yur akhawi lungli idhumi ngarum phai sa se jena Naga Legislative Forum da shem khui laga aju Mr. Timothy Zimik with Zagyuyena NPF candidate jili aju conscientious candidate da aju hili kharan hi khara hili mi ka chung khano question sai in the same manner Moses na Israel now bingli lam hangli than ga jatli complain kharai nang rai chai Moses na vrena Moses lik ho damli burning bush kho mai chui laga jile ali hokhui ralo Moses iu mi pinga tang khui lo je Moses na jili khihang do amai khiba mara pa ni I na salak re da mangning mane ana khihang da ana khang ji ana khang ji Exodus 10 before li jang dele ki hang re jiga ile tui lamam tui them ne iba hiwang equip masam ne vre na ki hang I na katong ngaran mire I'll equip you I'll perform miracles na walok ji de ka thiam maning ji thang khamai maning ji akhrate accept sa ji aju tang khului lungli matai la ne tang khului lungli ya ka yur jar khang te ka tong na aju na si tang khul na hiwi opportunity hi grab sa khuilo na sin na sa khuilo ji lila o chi ne hi ne o chi ne ka chung ka divided house ina them ye ina matui them ye mi ba ji wala ki sarak re ji ne bare si sar mning le if we Bible jili ka chang khat si chang da le kha Bible li ka pi ga hai tu jili si chang da le kha Kora gala awi group numbers li ka pi dak le ji de than nai na Abiram Kora le full support ni Varena somi ghai varena nali miracle nali sa mire da ngasit ghaya Moses jili nawi authority hi idhumle explain salo you convince me why should we follow you Quran na ghang de Dathan na Abiram na ghang de nana authority chalai dak le hi convince me jide achu hi gatha varena yura ka shemlo da na thum phekar khuilo da somi laga kapang ga hai idhum na maya khai pingjina decision ko chimang na lamaning la UNC na la support side political party irrespective of all political parties support sa ga candidate hili do we still have a doubt mi akoi thangkhamai mi akoi matui ka thai mi akoi lasak lahan chanhan khamatha asak awat khamatha china mi sya kha long naw sang naw ram naw yur jat katong na ka katom ba jli mi akoi china chong mai rak lak le ka chi question ne arui rak machuk se isi tangkhol bing 50 years awo yam sona MP ka sawena tangkhul hi chance mra lakmde aju isi naga yurna tangkhul yur hina aju chance bangli grep masa khuisila theme jiga thangmai jiga sashape jiga yurwi mingaina yurwi amingaina phok laga shem ga party li ungjang lo
hili support asal cilam ram re ngakai si blung re iba mam ya blung re ngalung kui tar makhle pura theng cheng gai ram jili ngalung kui ngapit lagal tar sok mit le chak phai mang khwai makhle lui lama wasang ji kajing ram songai na chak phai mang pha chi hotan jingam sanakla muyana sakhami tang mang khala mayu pak rna sam chen dang dala masit sang chi kora ka tha tang khuli tra khale le kora khibada si sarvude prispingli ngayur laga arui ark of covenant phungajat vareli seba ka sa phuka bhyali ka jangbing kora hi chiwin subordinate hi ka thami ka chung ka le hawe aju idumna yur we song cha hi chi alung ba si wi mang li leila idum we responsibility mle mla election right ka yur je da hang election ghra hili mahang la ka thran hang rak le hang ran atam dik hang jena idumna bible li idumna varena kasai kazikli la kazar onni ji magham shunga minsena blessing ga khuijila varena jangai kha mayag ji Jacob na Bethel we kapung jili ngalung ku je hampi da lai laga jili kajing raw na atung ka rak je kajing ram ka rak jili tu khui je nampu ena sokhami ji khuila ra da sa je arab thing satik mi hai la ma ji hok ji nampu ena sokhami khui ji aju Israel ga ji yuri awi dhara de Abu we simply got here, rights of here. Kapik laga kui. Aja isi we naga we ada yur we songcha hili. Khamashung makhamashung varena gajang katonga ningrin ungsung kwai vareli polaga katong sasi de iu pani jena arui yaru katong ali isi we 2023 li isi we NLF Naga Legislative Forum the form sai laga chiwena candidate hi ara songcha hi Manipur li okthui se jiga isi yuringa jiplak en pamre arui katong Congress on pai katong NPF on se katong BJP on se ka jipa hi katiu thak mai re thak na re jena ariwa irrespective of political alienation inclinations ideology ngatella ariwa Naga Legislative Forum hi wa ajingli candidate aka set up sase da mayang ro laga Timothy Zimik athang katong ni thayai re aksing ding mi na ame Timothy aksing ding mi ra Mr. Timothy hi tuimam tui thai salapai he may not be eloquent he may not have the art of articulation si change vrena sokhmine itum daw chak phai mlem ne miracle bible li itum bare sia ka sada miracle ka sok atam hi kapong khayang ta chak tarame na pem thu pem tha ka bam atam ni miracle ma sok lam ko khawat problem khale atam ni their situation atam ni saklak ha atam ni miracle shock vreli si changa aju no candidate I candidate maya phlong re
chen hili ka tom thung ra da ching ham sala la chot chang da hili khara na thum sai ko li ning sila ga re ka tom milo hi da da na thum ra jang khami hi yur we song cha li phai kar akhla ke ga ji hi na thum sai ko li hang khai ni sida lakpi re ba mapan dai lakpi re ba tangkhulon ta dab sing mayam bo aroi bada yam thakat chare asugum ba nakhoi gi unwavering support aduga khongloina na chatmin naraga mai pak pa angamba amadi akhoi gi future gi yamna tandu leita ba nungai ba yai phaba lam ama semgat na ba saruk yaba amani hairaga thoram amani hairaga noi mayam bo thakat pa loina na sida cancel lage. Thank you very much. Legia chili kazip tak le isi tangkul nauping itu mi achui kagazip hile itu mi legia kyashi gapaya isui honorable MLA Ojaram awi kasaka leaida apam hilimra zangar ture chitha salala ana le shilagai na itum le message chipungrai de le ina pasok kai tumutong nang room se. An appeal from Sri Ram Muiva, IAS retired, Honorable MLA, 43 AC Ukrul. 44 AC Ukrul. Kuiru Kachui Timothy Zimikli, Outer Manipur Lok Sabha Parliamentary Constituency Wivang, NPF NDA Ningka Kasawi, Minganing Li, Achu Kick-Off Campaign Kazip, Hili Ila Zangrum, Lagra the Kamachuk na. Ka ili ka khanang ka gaza rahawa chitha lala iwin ningyang tong da kuira ka chui Timothy Zimik li ka tomlak tale a hili NPF NDA wi khamaya aina outer Manipur Lok Sabha Parliamentary Constituency wivang kapang kashok minganing li richumnaw saikora na ka tom khami mida natung mi aman kasak vote chi kuira Kachui Timothy Zimigli Chikat Milaglo. Ukrul hi district headquarter mang maning mana ka iwi constituency Ukrul 44 ACW Wartho Pungna. Achu gazip hili ila kaya ka zangai haw ka kagaza kangaha hi nana makangapat na chia Ukrul hi kasak ka kakashir pamna ngachi khawai malilak mana Khalat wivang maningla asang vewi phakmai chili nganing da ngasung shapra NPF hi political party mang machila kha yarui asang vewi ngarum sak atam rahaira thochan shongza hili richumnaw kharar nausan izerve ivanaw saikora Ukrul 44 AC Likhalai Kala Langmaida Ukrul District Aina Kamjong District Huptawi Kasaka Vochi Itaw Kachui Timothy Zimik Wivang Milaklo Kiashik Kangaya Kuira Awan Bau Nyumai Kuira Kushim Vashum Kuira Lishio Kishing Kuira Somatai Shaiza Kuira Presho Shimray Kathana Saikora Razang Kami Wivang Iwi Ningashi Ringapa Pongshokle Itaw Timothy li richumnaw saikorawi ningkatong kamaya aina katong kamiwi ningkashi pongshok le mahay mayrano ya mayrano itaw kachui Timothy Zimik le ina hipakashok aina Ojaram hili marazang khrar hi akagzang hadle chikatong na thekhoyai sare jaina ithumna lai thumai sihali atam jida phanyung mi se katha khawai lungli kharai khoji samphangro no jahangai ningshlaga. Now we have, without further ado, may I call upon Ashni Kumar, Prabhari in charge, Outer Manipur, to kindly take his time. At the meantime, Shri M. Ashni Kumar, he Honorable Chairman, Loktak Development Authority, Government of Manipur, Senior Spokesperson and Prabhari in charge, Outer Parliamentary Constitution, BJP, Manipur Pradesh.
Legacia Tangkun Isinaping. Ahan Magtada Prabhuji Sugi Mapamda National Democratic Alliance amadi Bharatiya Janata Party mot Chinjaraga. Handaki Taragani Suba parliamentary election the outer Manipur parliamentary constituency the consensus candidate Pothokche Rebako Yamna dynamic Waraba candidate and Peki Sri K. Timothy Zimekpo Mangolo Henbiu, my Pahanbi with victory celebration to Honbio Haidana Prabhu Jisum Pam Daida Kurumjari. Distinguished guests on the dais, I'll call upon few names. My elder brother, Sri Awangbo Nyumai, Honorable State President, Naga People's Fronts, and who is also the Honorable Minister, Water Resource and Disaster Management. My deep respect to you, brother. Then my friend, Sri Laisho Kasing, who speaks very well in Manipuri language. Honorable MLA, Fungyar, my deep respect to you. Then my respect to Sri Preso Simare, former Deputy Speaker, Manipur Assembly, spokesperson, Bharatiya Janata Party, and Pravari, Inner Manipur Parliamentary Constituency, Ikakunubutsari, Aduga. I would like to convey my deep respect to our candidate, Sri Timothy Zimik, who is a symbol of today's August gathering. My best wishes is with you, sir. And all the distinguished guests on the dais and of the dais, and all the members of the National Democratic Alliance partners, NPEP members, BJP members, and well-wishers, and all the brothers and sisters of the Ukul, my deep respect to you all. I am Naining Day, Handakse Yamna Angakpa Adumba significant Oibaduma political Gitanka Umani Yam Langakpa Monga Hoki election Kayada political rival in election Tenakiba Adumba Naga people from BJP ga Saminaraga consensus when a candidate Putoga Mikal Tena Bebsi Mayam Ngakper Ngakta Taibio. It may be surprise. But our Prime Minister Narendra Modi ji is a visionary leadership. He is very far-sighted. His vision is very long vision. And he is the only Prime Minister who could see the future of the India, the future of the Northeast, future of the Manipur, future of the Ukul. Under his leadership and guidance, we BJP warmly extend or support to the NPF in the outer Manipur Parliamentary Constituency for a better Manipur, for a bright future of Manipur, for the prosperous Manipur. We have to work together, we have to live together, we have to share all the moments of our life in the future. Aduga, akoi Bharatiya Janata Party na, koi ay ngasi lepsari basi, ay Bharatiya Janata Party mo silagile pagkatanate, I represent the Valley population, especially the mighty population. I stand in front of you representing the 8 assembly segments who comes under the Outer Manipur Parliamentary segment. I will convey a message that the Valley population are now realized. We are ready to give vote in favor of our candidate, Sri Timothy Zimik, for a better future of the Manipur. Being a Pravari of the Outer Manipur Parliamentary Constituency, I extensively travel and interact with the different walk of life from the 8 assembly segments of the Valley area, which comes under the Outer Manipur Parliamentary Constituency. I also held yesterday itself more than 3-4 meetings. But now the Valley population are realized. There is no more confusion, no more doubt on the NPF candidate. Our brothers and sisters of the Valley population are ready to give vote for our NPF candidate. That much I want to convey to all of you. Adana Valley nasu vote soy na maki pirakani maramdi hariba assembly segment nifan asida
भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट माई पाबा MLA मरी लेरे अदुगी मथक्ता अखुए समिनब अलायंस NPP की कैंडिडेट माई पाबा अनि लेरे ओनली अपोजिंग MLA अमख अनि ओंग लेबनी अनि खक लेबदनी अदुन कोई मन सुमाई थी पिबंग मोय अदुगी मथक्ता भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप मखादा मरी श्री N Biren ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मखादा यमना पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट नमा लास्ट 10 years सेंटर अमदी स्टेट 7 year प्लस असिदा कोई उखरे अइन हजन मदुदी कांग्रेस की मतमदा पालंबा सही तरह मंगा पालंबा अदुंबा श्री इबोबेगी अदुंबा गवर्नमेंट अदुना एंटी नगा मणिपुर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कांग्रेस की ट्रेडमार्क से हाइजगे कम्युनल है बसे मोगी ट्रेडमार्क ने The whole mouth of the Congress is to tell the lies to the people of Manipur. Semogi Adam Sathara Bathavamani. Other Manipur Praza Pangre, Congress ki Adumba, Oidaba, Nangma Mayamda, the false propaganda Mayamda, way Tazadre. Baramadana Congress Party say, Sydney Pug and Ithoi Kakibani, Adumasi, Sit Mangaktan Tarabani Manipur. The last time, 2012, Moimi Nipug and Ithoi, 2017. मोइमी कुनिपान कार सरकार सेमंगम खिदे बीजेपी ने सिट कुमार थोय कार सरकार सेमी करम सेमगी अइन रिकॉल तौजनिंगे ngasi भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट तौर समिनरेबा NPF की यामना ममल यामलाबा अदुगुंबा यामबा ओमु नियमन लिट तौर कांदा अदुम NPF की MLA मरी अदुना भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट तौर कांदा कोई गवर्नमेंट से सेम की बनी मदुगी क्रेडिट सु भारतीय जनता पार्टी ना वी नेवर फॉरगेट अदु हाइजनिंगे अदुना सुगुंबा with understanding the NPF की एजेंडा करिनो मणिपुर से अफबा इंग तपा शांति लेबल लमदम ममो हेन बनी भारतीय जनता पार्टी सु एक्सेप्ट कांग्रेस नतना तो दो हिदो ने कोई खेना बमता रहते आइडियोलॉजी द प्रिंसिपल द मरमदी पॉलिटिक्स तौरिबे से प्रजा की फनबा सखुत न बनी अदु कांग्रेस पार्टी दी कोई पॉलिटिक्स तौब मतमदा सखुत नबा पब्लिक की वेलफेयर तौनो महुता अदुंबा कम्युनल पॉलिटिक्स तौबा तो सामपुटा महाजनबा उखुल्ला महाजनबा मसे कांग्रेस पार्टी का हुन साने सुमरला मरा माइबियो अदुना नागा अमदि मैते यसे निंसिंग बथोक्त्र मतमदगी आमना स्ट्रांग बॉन्डिंग लेबा कल्चरली हिस्टोरिकली सोशली इकोनॉमिकली अदुबो कांग्रेस पार्टी के दुंबा इबो बेगी मतमदा मसे कोई गेप अमल हेलमे अदु गेप अदो ngasidi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप अमदि श्री N Biren चीफ मिनिस्टर की महा की लीडरशिप अनि लीडरशिप की मखा ngasidi गेप अदो मेंशन करे अखोई भारतीय जनता पार्टी की लिट तौबसुंबा NPF याब गवर्नमेंट से 2017 हेक सरकार सेमगा याल हम कैबिनेट मीटिंग दो उकुल हेडक्वार्टर तौखिबने मसे सुमरला मरा माइबियो अदुनि गवर्नमेंट हरिसे अदुनगसी इमा मार्केट अमा उकुल बाजार सारगा थमिबा अतो अतो हिरम क्या पब्लिक की ओइबा दुंबा इंक्लूसिव ग्रोथ लेनबा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मंगसी पीरी बसे बीजेपी अमज NPF अनि गेसुंबा कंबाइन ओइबा सुंबा अलायंस सुंबा गवर्नमेंट असिना तौरिबने अदुना हजिति भारत की ओनेसु कांग्रेस पार्टी से इरिलायबल ओरे सीट सहूम समरी कारम अदु कांग्रेस पार्टी ngasi सीट निफु मरदि हेना काबंग हमद्रे भारतीय जनता पार्टी दी तमना तमना सुम हाइगलकपन ngasi दी सीट सहूम गहुम कारम में सीट अनि खक्तंग कारम बदो ngasi सहूम गहुम कादना भारत ख्वाइदगी मफांग कनब पॉलिटिकल पार्टी ओबदना तना पृथ्वी पुम्बगी ओना ख्वाइदि शक्ति लेबा अदुमा ख्वाइदि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मोइबंगमे अदुना हंदकी पांगथोगदरबा इलेक्शन सिदा लोकसभा के पांगथोबेसिदा भारतीय जनता पार्टी से सीट चौंग हुमद्रा कागने हेना टारगेट थमी अदुगी मथक्ते अलायंस से पुंसलकंदा सीट समरी हेना कारकंदा भारत की डेमोक्रेसी की इतिहास ता अमुक्त थोखिदिबा अदुगुंबा लैंड स्लाइड विक्टोरी मा ओरकंदा नरेंद्र मोदी जी ना अहुम सुबतांगी ओइना जुनगी मिट सोयनबी प्राइम मिनिस्टर ओरगनी अदुगुंबा नरेंद्र मोदी की टीम अदुदा यामना डायनामिक ओरबा NPM ने पुथोरेबा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने यारबा भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ना सपोर्ट तौर सुम कैंडिडेट तंकुल कम्युनिटी द पोकबा अगर ब्रदर श्री के तिमुथि जेमिकता सुंगसोय सोदन मकी नागा की प्रजा मयाम न मरुन तंकुल की कम्युनिटी न उखुलना वोट मसिंग यामने पिबियो अमदि वैली द सोदन मकी पिरकनी मणिपुर की अतो अतो जगह सिंग वोट पिरकनी तमिल से ससरोरे जिरीबाम से ससरोरे सोदन मकी कोई NPF की कैंडिडेट और तिमुथि जेमिकता वोट पिरकनी अदुना तंकुल की सिनाव सिंग कोई उखुल से कोई स्वीप तो ngमगद्रा ngमोइद्रा ताइबियो लाबियो कैन वी स्वीप थैंक यू अदुना सुगुंबा कैंडिडेट असिदा कोई थगसरिबा NDA की कंसेंसस और कैंडिडेट तिमुथि जेमिकता
Tangkul Prajana, Manipur Prajana vote Yamna Pirakanda, Mahakpu, with thumping majority Pangaga, Mai Paga, outer Manipur Parliamentary Constituency MP Moina, Taraga Parliamenta, Narendra Modi Gadum, Subtang, Gadum, Timothy Yaulaga, Manipur lingering over problem issue Mayamase, I could put a Kusam Draga collectively, I could resolve Tonudonta, could put the same Southern Laminasi, Haiduna, Bartazanta Party Yam, the National Democratic Alliance Votes in Jarga, Mayam, the Inakoram Jari. Thank you. Aduna Koi, Amutang slogan until Laminase, Adulosilase, I am Loggeroi, Madam the Wangang the Miam Jame, otherwise you impart the meeting Marie Mangaleri. Koi, Mayamukta would say, please stand up. Aina Sri Narendra Modi ji na haibaga Zindabad haibirakpa. Sri N Biren Singh na Zindabad haibirakpa. Sri Awangbo Newmai har Zindabad haibirakpa. Sri Timothy Jimik har Zindabad haibirakpa. Sri Narendra Modi ji na Laung hayo kap tapo wale bot kap wa ni khara kan kan batok si. Sri Narendra Modi ji na Sri N Biren Singh na Sri N Biren Singh na Sri Awangbo Newmai na Sri Awangbo Newmai na Sri Timothy Jiming na Sri Timothy Jiming na Urkun na Yai pare. Thank you all. Thagatsari Serbo Apava Achumba Atangba Warol Mayama Tamibai Damba Hanana Thagatsari Arriva Ishina speech Mararang Laka Atang presentation Kani Laidlay Reverend Joshua Zimik, Pastor Bumray Baptist Church, Humbung, Laka R.S. Jolinson, President TNL in charge. Ishiwi, TNL representing me higashi presentation he all the CSO leaders on behalf of Ali Kamine, Jena, Yariping na Ishi Ojana ring palagay na ningang lagay na except sa mirano ji hangay le. Ariadam hi short speech wivang itumui legisha ocha MK Pressure Shimre spokesperson BJP Manipur Pradesh kale Prabri in charge out Inner Manipur wivang ojalia adam midle ojan adam ka khumir no nishlagra Mahai Reo Yamailo Remai Twitter Itumwe Kasahwa Project Crystally Ningishimingaye. First of all, I must give Almighty God thanks for bringing us together at this moment. Sri Awangbo Nimoy, Honorable Minister, Water, Resources and Disaster Management, Government of Manipur, and also President of NBF Manipur State, and Mr. Laishyoke Singh, Honorable MLA, and also Mr. Paul Muinao, Working President, NBF Manipur, Mr. Asni Kumar, who just left, who is the Prabhari that is in charge for Outer Manipur Parliamentary Constituency, and Mr. Timothy Zimik, IRS retired NBF and NDA candidates for 18 MP Lok Sabha election, and his better half, Mrs. Pongmila Zimik, Reverend Ephraim Zimi Shaiza, Pastor Pungyo, Baptist Church Ukrul, Samari Som, former MLAs, and Pastor Reverend and Karikis, who are in our midst. And also all the
parties, NDA parties, that is BJP, NBF, NBP, district president, Mandal and SC presidents, and all the party workers, distinguished invitees who are in our ties. I just give you all respect and my gratitude for giving me this time. I may also speak in my own dialect, Tangkul, at this campaign that is for Mr. Zime, who is NBF and NDA candidate for Outer Manipur Parliamentary Constituency. Natum sai korali in aru adam tharandi adam lam khui kasang ma khui ke ka aju itu mita da very cheerfully political campaign sara jaina ramli phanit sang rok salala cooling langzar kyak kle salala party we workers ping matai lagai na NBF way NBP way PGP way karega das ping booth level we president ping secretaries ping ning sang lagai na kasik kasa khang laga kachot katong horai laga kala party we intending candidates ping district council we ex councillor ping natum chai korana hitada aju matai lagai jimik show hile itum la campaign chili wa jangra kala itum wang na khoi ra ra khmi wang re mai thui dai na thum le ning si masot mi dale aju itum na ka chung ko question sang rokai athang itum moi mangale matui ka haya speaker ka chum na ngai ra ka tha da NBF BJP kala NBP ngurum bai rakhla aru le simli ka chung ka question sang rok tale Kavri rawi mingli itum resh now sorry. Iana tangda shahre adam san imasi sang manai. Itum tui khai election di chung khai itum nang khai ni. Kala partia khai na ka kangai ngrok hau da itum chung ka tui gisila. Hang rok da kulong liver kala cool level liver chung ka chot sampang dalai. Kavri ran hangai. No I kunai now li lai shilo. Jewish spirit to mak pating sa Bible. Romans chapter 8 li. Kala verse 28 li tathangai. Itum na Bible tuyaka just paning say. We know that God causes everything to work together for good of those who loves God and are called according to his purpose for them. Itum na thay kajia vivrana ali lagi shia pingwi wang ngran mi kai ji wang apong chung ka masa ka bai ka chung la khuirang sak laga khamatha sem sok khwai sami khiwang la away purpose fulfill sa khwai wang in honorable CM ni hangi ka tha da I NBF li wang tom rakhla sai ji Jai na ili high fulo, iwe kaya kadas ping, boot level li laida klay present secretary ping kathara. Jai na hangai, presyo. Politics ngrew jika, leader we doing nalo. Kathan na ping we doing nalo today. Jita kan no we shong fu masara ji. Ila chuk maju lagam ungta kai ni. Aju daw lay syo na la hangai re. Itum katatang sikaw lag ji. National level, Honorable Prime Minister Modi ji, kala issue a party with Katana Nadaji, kala Assam way, CM Neta way, President Hemanta Biswas, lang way the itum way, Ling and I being way, state being way, President being Gatonga, Ngahan room laka, San room laka, Ajui. Election hiliva. Manipur outer li isi NBF li set up sarano. Inna li isi BJP na sare. Nagaland li NDTP na sare.
NPF มาสบายมระ BJP มาสบายมระ this is สันตาไงนี่โมดีจีในทุ่มวยนักการเอาบิงเลยเฮียกเลยเชียกจีเฮก็เลย inclusiveness มีก็ต้องงรุมจะจัดรุมเร่ปาร์ตี้เดียวไว้แต่ไม่เห็นไรมระ NPF เลยเราคุยพงเร่ NDTP เลยเราคุยพงเร่ NPF เลยเราคุยพงเร่ข้างใต้ปาร์ตี้ปิงก็ต้องเลยคุยพงเร่แต่พนิ่งคุยแล้วก็ this is สันตาไงฮีอีตุม honor มาซาชิลาอะไร question บ้าไปฮีว่าใครนี่จะว่าไงเนอะฮีก็ต้องฮีสมับซาแล้วก็อีลมายาใครนี่จะให้นาอะไรทุมจนทั้งวิธีใครMarch with Tarik 30 li issue with party with president BJP with party president Srimati Sarda Devi kala issue NPF with president Mr. Awang Bao Niumai issue with Honorable CM Biren Langmai the issue with Kathanaping BJP with district with Kathanaping Mandal with Kathanaping issue Manipur state with NPF with General Secretary, kalau ketan bing, district with ketan bing, itu macam selaga BJP with party office li, jangan ngezek laga with clear understanding. Itu tinggi, itu without any doubt. Aju itu otsang rumra. Jawangnya itu BJP with flag clear kiasira, NPF with flag kiasira. Jangan itu flag action sara, kalau itu akan ada rum laga, itu otsak rumra. Aju election li, itu NPF na kuikra candidate Mr. Timothy He, NDA wila candidate akan ada itu aju na kuikra da roaming li itu. Saya sang rum lau tuing shit kuik laga mayang rok hai ni. Jangan na. Isi parti Ukhrut district la, BJP la, NPP la, kangdai parti ping la. Masuk elak la, tum kerja wedisan kui lui terlera. Itu my district with president Mr. Yathot Ting na. Nguhot laga itu tarik 2 April li. Isi parti wa kethan ping. Katong asang laga unanimously we have decided to support Timothy Simic. Itum NDA with candidate akasa dali support sala ka mayang sakra ka ji sang tuitak taloy kay ni Ukhrut district. Aray na natumli hang-hangay bawa ka chung kamang day. Ka aju hitaday itum may nagawi political process ili wek sala ka naglata mitaran ri itum ka chichaw interest assert sa husila iya chiya masangay isi party masangay issue itu may high command na kahang jiling nada ju election hili kok pesada NDA we candidate Mr. Timothy ketomre kejihi lay hai wang aju isi jingai assembly consensili kala isi jingai mandal jayna isi pungyer mandal Ukhrut mandal boot level hangsini leng roki. Joy president secretary ke tong orang rokai ni. Itu maju kok kesada. Itu mui candidate li ke tom kawai da. Man seklak kaya mi pinghi aju hita the campaign hili razang dalai. Natum zai kurali. Ina ningasi milu sitalai. Itum na paniung say. Tui kaya tamli. Itu mesti cingum thra. BJP kala NDA led government nang nawai ra. Apong kujung kaling ngujon kamila lehai ra. Ma kujung kala mung sung la lei dalai. Kaji thala la. Aju Narendra Modi ji wei karin wa. Kacam nau India lim leng sak mara. Chat kum lagam leng sak mara. Atum li Russian ni free ni mizaprong ra. Lui khwa nau ping li. Atum lui panglangan na salala. Atum li Kisan Yojana, Prime Minister Kisan Yojana na. Tiaw mo ikalang chon laga kumakali lupa ting truk mang na sang mira. Pray now ping li, lau now kuprali. Matalagay na atum li care koy mi plong na pusam tang sa plong na. Kala atum li
atau mau welfare atau mau naungraping ni yang milaga otsang sekreta nau pera tang lupa ting truk lang mai da awi register sa kai jim matang milaga ali kezat mutsung sakla ari nau kap milaga yang kami khnui tot ping ne apong chung khli support sa milaga atum khla tering khawai sarap lang mai da prime minister karma yojana lang mai da ka chung ka scheme milaga atum khla da self sufficient sang sekreta khotna da khlai lang mai da ka cham nau ping tong hi i sim khur ne phaning khami hi aju NDA government we leader sa da khlai prime minister Narendra Modi na chuk maju da khlai ni i thermer mi mati section mati mang lai number 1 jina ka cham nau nei number 2 jina shinau ping nei marai ga sang shinau ping li ngo chon laga thumli empower sa mira number 4 na khnui thot ping hi u sim khur ne athumli sem phlong ra number 4 na lui khwan nau ping hi thumai pangsap nei athumli welfare mi phlong ne yang sang mi phlong da ta sara da khlei ni itumna Narendra Modi ji li akasi da government phungloi laga itum moi ka phani mongsung la leida khlaya janjam sa da chu itum moi national process political process si ara watang khwai ji kha aram itum li phap ta mai da candidate la hangra sar itum moi li ko between malai mani kharjan sami khwai song achu itum moi opposition party kai khana aming panau ke congress na ina sara iwi ot nei parliament in sara ji khaju parliament ni matui ga thaya ga chung kha matui ga thaya chung kha jang matui thaya ta min nek laga corruption sa laga khi ka maram makhle awi state makhaninga awi state le makhaning ka chung ka matui hai ta marshal na ka tong li sok sakai ni house chi proceeding mata paim da rajli matui pha ka pai le maning nei house li jang parliament house li ali mi ta khle minute mati phanga hen khleu da somehow is nei ta vau drai laga ka sa che na otong suk ti jim ning nei aya hangai itum mai wai patonji ahi Nagaland we deputy chief minister nei kala temja nalong Nagaland we cabinet minister nei ani khani Chandeliong ngai Chandeliong daga leipung village li thum hita kjip hakla kai na ko khoi laga na hangai aju NDA kala NPF na kang sakita khlaya candidate issue MP hi kai kha ali than pung laga ithum mai course itum ni yam khong kek kha prime minister Modi ji li home minister li ithum khrachan sa pai itum atam khui pai kala isi notice we leverai na le ithum apong chung khai na khrachan sa pai hi nei itum ruling ai na ruling NDA government ni ka zangai na opposition ni pam ke ji we khang tai ka chung khlei ang aju nang so nau kai khli ka thaya tam khreli we NPF saksa aju MP rak jain wa ha itum khang tai party li thyo ri ji aju BJP saksa itum khang tai li party li thyo ri ji ta kha itum ruling dai NBF BJP NPP hi ruling party li leidak leino aru hi itum hi kai thina congress li wak leu de itum opposition mo now is no itum politics sim sung de leila India li wa 2047 9 dang da NDA BJP led NDA government leira da pang lakai na otsad lei kala ju ile atang itum prepari Mr. Asni na hangai ra isi BJP with target wa NDA allies BJP jang laga 400 plus
hi sam banglak rata ot sa da khlei taga idum we opposition India gaji Congress sang CPI la sang Trinamool la sang la ka sem party chi kya kam rao do ham diam phanga jong musa pai mar dai pang la kai na waw la lo chino ot mu shok mre kha sim khurui tui sim khurui kharjan sa gi jine idum odung shok sang ji ga rai ri ka pi gi jine mathalai na ka pi phung la ga parsu sa gi jine convince sa gi jine ka la chi ung shok sa gi jine ta ga itum we ka phani ung shong re 1970 we atam phani ung sa itum na thui khai atam li itum li linglak khai politician ki chung le sai ojaru sang la ojang so sai za la khang dai ki chung le lai sai cause before 71 itum tang nau bing MLA mati khoi ka la ga after delimitation itum ki thumang wan la ga miram mi MLA mati lai sa kuki ba sina thra kai ra ra isin na thra da mati lai sa ja ra sina ka nau bing he thra mang hai ra sui ta lu hai jong ka juai na khra itum na politics si khia dam ni tum step sara itum khia dam ni khok sara itum mak thai wang dala ara delimitation ra ora 2026 li itum gai ka sam na ga lai bai la naga hi khok sa la ga lai la ga ruling li wa sang phlong ra ruling li ma sang ga khi sam bang ra 71 way delimitation repeat sa lo roma tha ga itum kya ka chot Adam saran delimitation way athai tum hat tak lai nei itum khik ka satisfied masam nei tangkhul le kala Tamenglong le Senapati le MLA ka tum mang lai Chandel le MLA khni mang lai Miram le MLA thruk lai da lai ara fun ka dongo development ka dongo MLA we try na ngier da lai ir tum le MLA sai da thai employment recruit sara police thingni tum khoira miawli tumra rip miraj re thrarip miraj ra emliawli isi wa thumangau da tumra mang sam bangra mi wa thruk leo da hang thruk sam bangra makurip mi ka mia sa ka muku da phanga maku sam ngau ra isi wa hang thruk mang sam bang da le hi jingum tumra repeat sa khai ne thakai tum kali wa ora da jan ajui hiliwa tuor tai nei je mayan sai pai mne mayang sang pai mne ma pai rek pai mne politics si khar thot liak step ching ngoi mer sai aju 2026 liba idum kok ka salaga idum NBF NDA align with candidate Mr Timothy likang saklaga BJP ruling hilikang sakra NDA ruling likang sakra kala idum na hi samilo giwa thi shuda idum ning ka chang thi sa shok ki gijine itum maning jang mla chi ning jang ka aju itum decide sa sai itum decide sa sai simli khlaya confuse sala khlaya issue e kare kadas itum mai workers itum mai boot level we voters ka tong ni ung thar mi sai ma tha bai mara aju wa itum mi mai mi khi ka yang na hwai ma le ma ne aju wa itum ruling li wa jang khwai itum pangla kai no chau sai sel sa sai khi ka tam hi revra nei thumli ma tha khoi khora mi gai nei chiwangai na Nagaland we deputy chief minister na hangai achukum ma ka changkhatai na PGB le ticket mi sa se gi ja thambing majority an ka gi nei ji in la hangawe achukum ma ka changkhatai na PGB le ticket mi sa se isila thambing majority an ka gi nei jong Khabri rawi mikumo na akapning ay raw khang na nakalay sai gi juwang itum accept sa kai ni no tum sai gorali na pil sai rawi purpose akakhlay wang naga naw ping manipuli lay da khlay ping he sang na chothai ra itum ni step motherly treatment kami sangai ra juwangai na achuwa itum na khok ka salaga itum may NDA candidate ri khoi ka laga itum di sangwei kai ki tong kam sung khoi ra mong sung le da khle ong sung sak sei kala itum mai rucham naw ping luing nai le da khle mai te naw ping
กุกีนาวบิงอะทุมลีละคำท้าชงไงนะ amicable solution คุยรามิใส่อาจุยทุมลียังเดลัยนักนาวบิงเลย they can bring amicable solution in this crisis present crisis อาจจะไม่ได้ไปมันเลยอารุยละกับงรกเดลัยยังอีทุมนะ proactive ซะเลยก็ proactive ก็ใช่ปังชับมาสั่งก็ไม่ทราบไปมันเลย power มาเลยก็ไม่ทราบไปมันเลยจะว่าให้นะ power มีแล้วก็อาจุมลีอดกาสังสักแล้วก็มณีปูร์ฮิละจิงรีขวายคุยรากให้ฮิตรกัสไซอีว่าจีว่าไงนะอาจู NDA government เซนต์ลีเลยดักเลยก็เลยมณีปูร์นะ BJP led NDA government เลยดักเลยเฮียจิงรีก็สักไซจิกะ government ก็เชื่อมรีว่าจังก็ชับะ MPR ก็คุยว่าแล้วก็อันinterversa laga ana angaran laga kuki naw pingli lo khoira maite naw pingli lo khoira seal sang rumra phaza rumra mai no mai yang sungrok laga khrajan saman jena chingri ka hai aksi to khoira ra jimra rang la khai nang da chingri ka hai jim ma thaim ni kuki naw ping ye thuma chon khrajan sai itum national convention telili wada thum na ra saiนั่นทุ่มมิตรดมสาชนโลเวรสินเอาเสร็จทุ่มนั่นทุ่มไม่ได้จูขมีหุยขมีลำเลยไม่ได้เมื่อเวรสิไม่ได้ลิงไรใจตัวสับไม่ได้นั่นทุ่มมาถ่ายเราได้ทุ่มทางมาอีทุ่มเลยจิตใจปงจุงให้นางก็คริสเตียนซาตะเลยไม่ได้นาวปิงอัจฉริยะงดาอินฟาเลียทุ่มอดขังปอนลำจังมันเลยมีเลกับกระทัดลำจังมันเลยทุ่มคริสเตียนซาเดบริบราลิงจิลักให้เลยตัวเลยยังทุ่มกุกีฮิเลยเรเวอลิสก็สังมีอยู่ในอาทุมลีลักษณะสัตว์สารดัลเลยใจนั้นริตาเลสซาลกาอาทุมลีอาทุมวิเชอร์สก็จุ่มก็อุตสาหขายขมิ้นอีทุมมีไทยสิจงจะว่าไงในอีทุมนักนาวปิงในโปรเจกต์ซาลกาคำท้าชงไงนะคันนี้จิลิจำนามิลกาสักวันจิกาอาจูMP electionนี่ลีเรเวอลิสซาลกาอีทุมนะ government ก็เชื่อมลีว่าจังกี้ก็จะ BJP เว้ยor NDA way, NPF way, NPP way, candidate pa hili kang sak laga itum aliwat sang sak say. Aju ko chang khaday na hang say jika Ukhrul district li NPF maring lakay na lay. MLA ko tumka to lay. Ukhrul district li BJP maring lakay na lay. All the time issue every season, every time, every occasion ni tum kecip laga pau pangrok laga unity lay laga set up satu kali ni. Aju NPP la citai, jong. Pangsap kali parti ketum room laga, hiwangi tum kecili ricat kita. Aju hili, hall hili tum mapuira la lay dak lay hiwang. Kelang kesan la salpai, ke itum hi ngajirang ay namasali pa imni half-hearted masapa imni election li jong na hili chadre jika na mang maralo ngusot na ko thai ka dong opong la karalo lagay itum ring phala kay na election sagis ni jimening la kathi ri ri ay na o ili kipan mizara ili kipan kari phara mirata mga chilo government ni si jong NBF na makusok la BJP na kusok ra BJP na makusok la NPP na kusok ra jang siwangan na mga chilo ara election ni 26 li sangra mani 26 li sanga kaya thang watalay kay singra aju 12 ni hardly 10 days watalay ko kasi pa campaign mo pa loy markhalay ko ba 10 days li mga samgis na kapilam bigis na 파가살람 파자 파일라 이tum 파자 팔라 짓기지네 지방에 이tum 히다다 그자다이나 이tum 뭐미 빙리 팝당 석세 그라 이시 캔디데이트리 상 석서세 아라 아담히 사이곰 다다 정 사이곰 다다 그동리 홈 ለቀ나 리상 로그자 담님네 very high technology li leida kleni thumi ngalang da ara konoli pui ka cha sami ka isi
ngapum ngata o maning ka Wesley ra changda ka thali sa tak leje ngalang da ke ka capture sa laga media li sang mi ka ba tam ni tan dia na mi avuli phap mata nga sak la sai gom da to hom laga sangsar da ma phaning lo no isi BJP wa ka dong li phap tang sak laga phap ka ta wa long ni kok ka sa da absolute majority mi ke sin nei ta ka mai na NPF le chi ta ki sin nei NPP le chi ta ki nei manim la 지방에 나조는 तारीख 30 ली इसी मीटिंग को पमली हंग रो खाई नहीं नसी NPF पासी आज को मंदसी इसीलिए assurance भी प्रोंगा next election council ली हाँ MLA election ली नसी खंगते 4 season लगा मसाबाई मरा किसान ना CM ना ओने chief minister बिरेन नागे नकोई किती selection नहीं था election na tiye chile jana in hang ngai ba atum la ngai ile awang bo shaip le le show shaip le ani le accept sai kala isi taw hon ri le accept sai mai next year free and fair election jargo jana ajukuma aju election ni liva isi tong kok sa da sa laga next year tang khul naw ma tha mai thui gi jiping na MLA sarano gi yang laga hi hanang sangau ke ka jang khat nei na thum dong na hida da lai sila ga ra khami wang ni ong nai ari la wai patan honorable deputy chief minister hangai I sapai ga 22 le ong ge kala hak lak ke na mega relia si the salu fusi lagai thum lai sing rok lagai na chui candidate Timothy Simikli ka pangkau sai dang ta lei chi atam chi lei thum hon sai kala te thum ko tong na a chui rally hi kala campaign he nang so da simniung laga athang in hang kai kala isui speaker ping na ka hang ji thalai no hang mi laga ya really phapta tang sak sai kala I thum candidate oja Timothy Simikli itu mai NDA we candidate nei da kang saklak hausi pe ran somirano NBF NDA khok khờ cái sau về long li cái là lấy cái siêu long li ở sang room đó mai kia sắm bằng phải salak sờ đó itu mui lấy cái siêu Ujjal Prashor Shimre spokesperson Manipur Pradesh cái là property in charge in Manipur na cái sang mi khai jawang Ujjal ini cái siêu cái chung kami dah lay ari general soda ayerli lấy được lấy cái siêu Ujjang Rabing Sonobing Natum nala kwau koni shad leka natum wang along hili seat reserve hi matalak aina samia de leye jena along hili ka sang misalu je hi natum lui da remind sang ha sani ara idam yari sai korana honjing aina leida klaya itum we legisha kalakhya shpai kaya as a candidate oja kachui Timothy Simikli tumna Welcome Sakwise Saikorana Kiakshan Kangangamilo Ojana Adamhi Abamhi Ojana Rauki Mikavai Ojali Koi Sadley Jan Ojana Hina Kishop Mirno Ojana Hilisho Creoda Hunpun Executive Council when a Sokami he Mingai Delaying Jana Ojana Hilir Ranganing Cleoda Hunpun Executive Council na Sokami he Rokimi the blessing he Adam he Kraukimilo he Nishler Koi Sadley
Ito mo'y kaya si Gabaya, Mr. K. Timothy Zimik, na aji Manipuri Outer Parliamentary Constituency we 18th Lok Sabha election ni mingin sa dang ningig jihili ukro hunpun Executive Council na so kami kagadom midle idum na mofer sang midakle hi wi majuda naga wi mashun ji khuipungda India wi hangsimli khayuya passing khamlaga harwad hada kakong runu gju significant ni share Kayang kazayda a contract masokrer bare ka iwe akon name salala khang nam yo la chuba ima tang khu no ping ya me lo ya me say thank you remake up the itum vrivali masot chikatse vrivawi khangran ne achu idang ning da klehi vrivawi program ne vrivahi itumui alungli rajang dale itum vrivali se sangda otsang rumse Archery Rajanggahai, most respected, Ino Awangwa Nimai, President NPF MSU, Honorable Minister, Government of Manipur. I thank him for being with us today. I also thank Leshio Keising MLA Pungyar for your support, for your help, and for all the things he has done for me. I also thank Preso Shimre, spokesperson BJP protest, and for the great speech he has given for me just before me. Thank you so much. Ino Hobinson Shimre. Hobinson is not just a person, Hobinson, but he's a close friend of mine. He's a vice president, BJP Manipur Pradesh. Thank you so much. Athang Matimi Kahai Itumwe, Asni Kumar Singh, Honorable Chairman, LDACA Loktak Development Authority, Government of Manipur. Achu Itumwe, Mark Luiting Kachine, ADC Chairman, Ukur District. Rock Lungland, National Youth, General Secretary, NPP. Itau Samuel Risom, ex-MLA 44 AC Ukur. Amay Kharar, Kayago, Humhung Village, Awi, Ana support Bidakle, Anangachon Radakle, Aliningasitrak Hungsokle, Reverend Ephraim Seiza, Pastor Hungyop Baptist Church, Winotang, Reverend Joshua Zimik, Pastor Pomre Baptist Church, Humpung, Chililang Meda, Ino Sishem, President MPF Ukur Division and his colleagues, Ino Thoting Kashung, President BJP Ukur Mandal and his colleagues. Thank you all of them for participating in this program and taking all the initiatives required. To all the rank and files of MPF,
BJP, NPP, Ukru, thank you so much for all the work we have done and also making this program a success. I also thank the President Jolly Sant, DNL, and his colleagues, President and colleagues of all the CSOs from the hills and the valley, our village chiefs, our village headmen, our chairmen, our church leaders, my prayer supporters, I thank you all. And all the dignitaries on the dais, of the dais, media fraternity, and my dear online viewers. All my brothers and sisters who are present here today, thank you for joining me in this meeting. Today I will be speaking in my mother tongue, Tangkhul language. I want to share with them in my own Tangkhul language. So bear with me, those of us who cannot understand our Tangkhul. Lakesia, isi Tangkhul now, katonga. Atu natumli ina karjan aka sangaye. Jaina natumna matalak aina ngana milo. Kala itum otsang rum se de hokapogli itui hangasok ne. Atu ina MP Sarada decision kwilaka ot sava kahai atam hitranli. Endorsement mi kahai, support sara kahai, hit hadaleko. Itumui Manipur Naga Society hili 21 tribes klene, 21 tribes hili. Ili endorsement midakle. Iwi kenti teacher endorsement sadakle hi. 20 tribes ko. 20 tribes na ngasola ka otsara ka hai nei. Kachang tharalang hai re atumle otsang rum laka. Itumwi Naga Society li ki ot ki ot sakasikle kachi kata itumwili yuwi ot development ot kile kle de ngasan ngarok la kara la ka atumna ili achu endorsement support kasane sapapa kachi maning mane shik kasang le ngarok la ka thai khui khangarok la ka Ot sang rum laka, itum society likhanga che kwirara kachiwi shik sang la laka ili endorsement kamine shik sang khangarok ne. Achu ili 10 Naga tribes MLAs. Chililang meda MLA, ex-MLA candidates. Atum katong nale ili support sadale endorsement midale. Jimang la maning mane. 8 MLAs from Valley and Jiripam. Ili katombra da achu otsatsatale. Kala. Ina achu hilia atumne acknowledge kame pahi. Atumne chumay otsadale. Itum liva atumne otsalaka. Achu we NDA candidate likang sak pugra da atumne hyak otsatsatale. Chimang maning mane. Ichi we civil society we apex body. UNC na than laka, Naga Women's Union na than laka, Ansam na than laka. All authorities under UNC, leadership kwilaka, atum na otsatsat laka, achuva Nagawe consensus candidate kang sak pungrada otsatale.
Ot kesamang mening menai. Atumi, ngalang, yang, energy, resources, koi sok lakat satalay. Chililang meda. Archery, NDAW, alliance partner. BJP, MBB, Katong Rasar Laka, Achuva Ishi Naka consensus candidate Hili, Atumna, Katom Laka, Alikang Sat Pungrada, or Tong Sat Satele, Hita the Sada, Achu, Indiana, Ishiwi, NPF candidate Hili, join Salaka, Katom Laka Kang Satra, Hita the Satele, Ko. Iwi Aming, MPV candidate, he itumi Honorable Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah ji, China itumi Honorable CM Manipur, Atum Katong at Sanglaka approve Kasane, Atum the hit had the Sara the decision quillaka, Atum the declared Sakarane. Kazankat Atum Leningshe, Iwi Mirinli hit had the Atum Kyaka top level India with Tanpingna. Decision quillaka rara sara kachima paning salak manai. Chililang the People's Democratic Alliance, Manipur Democratic Alliance 10 parties hipping nala endorsement salaka atumna otsapogaire kala Chililang make the ishi Nagawe village kachi chiwanala endorsement hita the kurami dale. Hita the sada. Achu. Matakak aina. Katong naralaka. Itum. We naka consensus candidate likang sakrada. Hita the rangarum kahai. Hikata atamle. Ina ima tangkul nauping le. Achu. Unga hotta kalene. Apil sada klene. Itum kathasi kle isi tangkul now. Mihya kana, Yurhya kana, tribe ya kana. India with top leaders being the Joe Archiva Timothy Zimikli katom laka kang sak hause kachili isi tangkul now. Iwi shim kurimi ping itum kaya aurala. Kali vase chikle. Yuri wang se basara the shokahaine candidate iling aning the kle Timothy Chi. Naga consensus candidate ka shok bachi chu saraka kachikatha individual akhana awi interest aina or political party akhana I sara ing aning ra chili satla. Paning ka sak se aju I Timothy nim ko. Inaka katong consensus candidate ko. NDA candidate ko. Itum ning jaw the ormasa se. Itum we personal interest li wala ka ormasa se. Nakawi. Koka kasa. Unity chichi se. Itum we integrity chichi se. Naga khale ka chichi se. Itum Manipur songai na chichi se. Mi aka kanina tribe ana tribe akana hitadala isi mang sarada leye isi tangkul no bing imaram bing isi na ko kasala ka chite ka akama sila thaur ko hina tumlin thalai na hange achu itum na tangkul here voice akamange itum hi akamang lake the chitesi cha even pumela thahore kachi ina iusi kasang leye ka isina kai theda nasina kai ke isi sanma kai paigida na tum nahi tha kai tum kisada masa paimna chita the okthi de khleko yang ka sakse paning ka sakse isi tangkol makai se ngarum se isi naga hiya itumi bangli le tala khleko
itum na kasa katong hi isi naka katong unity li sa su de le ko kamata sa ka isi naga unity hi le ngarom sang la kamatang sak te le itum na kai khlew da itum we naga we unity naga we issue khle katong le sa sa de khle ne China ina natum le achu appeal sa de khle pa hi Timothy we khyon ma phalo Timothy orator na dem phalo ka Timothy ko mayan au ba hi killing in English Yuli le sila Yuli se pasa sebula qualification le la experience le la malung kaping le la मैं था तो चच्छबला पार्लियामेंट ले चिरल ले चच्छबला पार्लियामेंट ले वाला का चिरल इचिली चिरल वाचारे तो चटकाहे ने इतुम फनिंग का सक्से ये orator मनिंग मने I am never an orator but I have my principles I have my stance. Ina, not only akahange, or rather akachi, anatui kamatuichi. Substance and the lela. Aman kasak and the lela. Pa kasak saklo. Not only in achu, or rather asas other, I can please you. Your shoes is good, your head is good, your cockle is good, your dress is matching. Oh, everything I can say. Not only in arin paring pasape. But what is that at the end? Paning ka saksak say, Iram now ping. Karang ka chot bagi chikle. Karang ka suffer sagi chikle. Ishi kya ka chodai re, nagawi history. 75 chotra kahai ko. Tu kama tu rada. Satta khale nahi naga issue khikara da Manipur li itum okthi augi da itum katha da Manipur li chingre aina okthi ngarum rekala ka chile itum na sang rom li shitse Manipur hile itum chingre aina okthi khwai ka chi itum sare chi itum oi ot ne Manipur li problem he. We should not be the problem. Itum problem samre. But itum he solutions are. Solutions are kichine. Problem creates has kichimning mne. Problem create cassava in 1 second you can create problem. Ka na chi solution quick vibe chi bang shablela. China itum hi solution ne together collectively working together itum we problem khle hi solve sa kai sa se problem aga khani itum ngche ngarom se Manipur li achu your khanina chati khanina rai sa tu ada Manipur li chingri kai male thure China itum we position hi mathala kai na khle ne itum neutralize na khle ne Chiwe rai kasa chili machang lai tum okthi dale itum hina peace khura khawai bang saptra khale kichi natum ni share sa ngai ne jaine hi tha da sa da itum Manipur hilela chingri khawai khura se lakat development khale ka tong hi itum our issue our hi itum kwika khawai sa se jaine development hi achu inava atamle to the detail mahange Ka ina natum na leshimida natum na lumashan mida ili support salaka ili vote mi laka ika aka achuwi NDAwi condition chili kaya ka itum opportunity sambang kalak ka shukalas itum chi share sangrom se centrally itum na theva dale NDA na power ungsing liriko Even Manipur lila kika Indian power li pamdale. Chita aka achu ina NDA we candidate aka sa aka
ก็ละเดลิลิวาชุงละค่ะกัทร์ government ขราจิละ NDA ไอ้น่ะราเลยค่ะ position แก่คำทักเลย now we issue our vote เลย even issue with your issue เลยจิละมาทาลักไอ้น่ะสิงคาไปเรื่องละค่ะอีทุมี NPF มังไอ้น่ะจะสัชีกเจียอีทุมีอักมังจะสามเรื่องค่ะ NTA น่ะอีทุมี join ซาละค่ะจัดเฮากิดะอีทุมี issue ก็ต้องเฮีมาทางเฮีอีอาทุมีขจันซาละค่ะอาทุมี support คุยละค่ะอาทุมีงโซละค่ะ lobby ซาละค่ะอีทุมี problem คเลยเฮีมาทางคุยก้าไปเรื่องก็จีเฮีอาจุนทุมี share ซาเนี่ย position เฮีมาทำให้คาร์กันเนี่ยฮีก็ท่า opportunity เฮีอีทุมีมันก็สักอาเซก็จีนทุมีกางเนี่ยnow we merenle natum la thedle opportunity comes once it may not come back again this opportunity may not come back China natum itum ka tong asang laka hiwi opportunity mashiman la aring aning da kle Timothy zimek chili khangka laka delili Jehovah lo halfway we have done halfway we have to go Are we half tied clay? Are we wagi gachihi? Only few days left. Hili itum gatong at sang say. Natum nem talak and a chon milo. Natum nem a chon mi kahachi. Masiman sa clock bere. A manji in a run ray. In anatum lila, you would track record like a molecular hange. Foot bring lela. Ito may nga chayli. Candidate matile. Ato may food bring lela na tum la check sayang lo. Ato may track recording lo. Ina ito may Manipuri issues. Ito may Nagawi issues si. Kapitala ka paplisa kahahi internalism bangsar ko. Ari katum leda kalechi. Ak article la ka pong kahit si payang lo. Achu ay na pog laga research sayang lo. Footprint male sambar ko. Tui ka ha kamati ko. Orator a kasada. O chimening ka. Kika matu thay ka jana matu thada matu son laka. Ma kamatu va matu thay. Tesare ka tumchu. Ina list sada matu thay tuiva. Ka. Ito may issue tadele ko kachi kapita kai ko. Paplisa kai ko. Akamamaning mako ito mo issue kale katong research sala ka kapila ka publish sala ka hitare solution hilile da hangda ka hai kapita ka hai declare sa kai man ko iya mayam bai mane yon lala iwa yon ka hai ne mashung hai re kapila ka shoi sa ka hai ne ashe katum ari Lede kalechi achu ana hopok laka research salo ina atum na article aka kapilaka phong ka haile ka I'm sorry I atum le number 6 age track record yang lok chine mi aka ma tikcha ga ma jakla da thala kai na hange ina MP sare kachi ina lan le haida oh keka Milimi katong mi wala ka lokhige de katsal baning mane ishi yearly sepasage da kala ishi yearly ina iwi kale sai kora iwi energy iwi time iwi experience kale hi ina ok thili shuk oktide lelaka pangda lelaka kala iwi ning yang le de lelaka sepasage de khungne khangate male mane iwi sim khrusem khige kachila ning male mane sakui khwai la male mane hita de sada na tumne achu ta de share kasane itum otsang room se kachila ke issue hi itum delimitation issue athang che gare delimitation issue la achu mang se ke athang hangare ka da short salai na hang ka itum delimitation sa ka tong sa ka itum matai ka singtra khale itum hi issue wise in nga check si ga whole time hi in a kyaure ka speaker tra khale le fi atum le tra ka hang mera samra china na tum le achu ina issue pa hiwa ina tangkul nge le meeting satsat ka hai speech mitsat ka hai chief ke satsat ka hai 36 places li sai rakho
36 places in 1 year. Chile matita kai sai korona thumna khangna sampang re. China achu repeat masal ge. China natumli in the lastly natumli one more time appeal sa khangai ne. Virawi Ming Singh the I natumli achu ili support samilo parliament li chihova lo itumui issues itumui problem khle sa korochi I parliament dilivalaka ina chili ot wasami ge kala itum athe khamthing sarano ningshila kara. Thank you everyone. Bye in the crowd. Itumui nagang lehi. Keren ke cuacang da pamfusido. Itum koke yang ke sari itum hingra ranai ragci. Ojana. Itum di tempat lagai na madu mere. Azu itum hita da yer koga ke tangkul ngeli prasang da. Itum hi ke tami lima ke dom laki pali ke dom laksido. Azu ke tana kemata ke tani ke bangga da azu itum kuyu ke hon da. Keng hon Adam ngusak vai salak se da hangaye. Ari ojali nisye ojana mathalai na mutu mikhai jiwang ari chumna. Adam mazang lilai chumwi special appearance. Special appearance Miss Thotsempi Lutu wena khangna sampangra jaina. Ishi Miss Thotsempi Lutu na wetam kumirino. Thank you.
shumi ima yurnali mama lai ba mi kanali haira oh tinga shikasa kachi ha nei gashili masinu Ning shlagai re Miss Thot Sempilu Twili, the we kamatha la chi tumli, Katong Lisa Stake Hivang. Arava Chotva Jodai Sareka last speech mang lay, Jenny Tum Tong Jordan La Kang Mouse age request sangaye. Itumni speech Kuram Higachi, Mr. Awangbaw Numai, President NPF MSU and Honorable Minister Government of Manipur, Sergi Matamdu Lobisenu. Yan hanbada koi mi ambo sembi ba mapui sorbo thakali yamna very special oiba koi senior NPF leader Mr. Samuel Rishong, working president central. I would like to express my gratefulness on behalf of the Manipur State Unit. I would like to request Samuel to kindly stand up. Magasisu ako'y MPF ki ticket acting Lok Sabha election da mere boina na ba hana request tawrambani adubu mahak po ako'y na sacrifice to biro duga party kitamatta tabag to biro habaganda wakan chaw na mahag ako'y ki party kan khanda na ba alliance kan khanda na ba sumay na ako'y campaign program kuting da yaw bido na encourage to bido na labigin magda ay mahag po kong amukahan na tagat po kong doksa ba ni my friend they showcasing Honorable MLA Phongyer ay Gayamba, former Deputy Speaker, Manipur Legislative Assembly, and spokesperson of the BJP State Pradesh, Mr. Preso Simre, ay Gayamba, Mr. Hopkinson, Senior Vice President of the Manipur BJP Manipur Pradesh. Ako'y mayam na nung si Zaraba, mayam na MP kahansi, hay na. Ako'y sumay na hod na doon na layba, ay giyamba Timothy Zimik, mahaki Mrs. Autonomous District Council gi caretaker chairman and all the ADC, ex-ADC members. Dais the lengsing biri ba punamak, kuya ye ikay kum na butchery. Nung si Zaraba, ikay kum na dumatik saraba, mang da pambi doon na layba, leaders may ambuso, ay ikay kum na butchery. Ado ko loy na may diagay marumpang sing, lakpiri ba pamblay, may ambo.
NPF Manipur State Unit Trapdagi NDA common candidate ki Trapdagi amuka hanna ikai kumna buchare Manipur da laiba community khuding magna Nagaland da laiba community khuding magna North East the Labour Community Miyamna Akoi Tangkhul Jati Haibakhang Dabalete India na Sukhange India gi Wangma the Labour country Miyamna Su Tangkhul Haradi Khang Dabalete Adumuk Tangkhul Haibagi popularity si Laze Tangkhul Bo Mayamna Ikai Kumnei India na suk masak khange ikai khum na su ikai khum nei lebak phaba community ni akhoi miyam bo luching duna lebak community CSO so werabasu national movement da werabasu sarkar da werabasu tangkhul singna akhoi miyam bo smaina luching duna lakhiba community ni atumuk hoida Aku respect piduna leibni habis muka hana ai samjaninge handaki election se Tangkhul Singhi unity changyengba election ni this election is a test of Tangkhul unity miyam pun namang nai kai khumna du leiba se makha ta ni kai khumna kadra onadraga Tangkhul Singbo Haiti Gdoribra Respect at the Muk Labado Monkey Gdobribra Haibigit Changyeng Gay election ni Hanaki election si Tangkhul Macha Singbo Tangkhul Gi educated youth Singbo Do you love your forefathers? Do you love your parents? Do you love yourself? Do you love your future? Habiki question election ni yam line na lobiyate election the election ni da this election also like election that happens before mutung da lakdo election so adum election lakni ama nama ba hai thi do na legni ama nama ba thagatu na legni haibisi kya marub na hai do na lei adubo election si adu nate Election khuding da candidate singna nakhoi gi maman tanglaba board PBU haibasi maram leibagi maman tanglaba board haibani your valuable board haibasi karigino harati nangna namgdoriba Nangna EVM da namgdoriba adu nangna ballot paper da namgdoriba adu nang future decide doribani nang kari togni nang kari to haninge what you want your future to be haibagi decision loba matamni aduna nangi board aduna nang bo hat kadoribra nang bo hinghang doribra haibasi khangna board thadagadobani Jatkiba matam kiamrumda akhoina isana isagi death warrant signed torgalaki without realizing in many elections in the past we have signed our own death warrants that's why mi kiamrum gi punsi mangki bane nang gi bot na nang gi rights kiamrum lo thokhi bane nang gi bot na nang gi napa na imabu na chan chat khi ban matam da ahalaman singbo ima ine singbo ot nei raga rep toraga maram leite bi da hat khiba kya marum se nasa ge board nari aduna board se
yam kup na khaler thada ka dok ni kari gi nang na nasana nasang gi boat aduna nang gi on death warrant nang sign to bro aina haibadi parthibida adu gumbal leitaba law Armed Forces Special Powers Act 1958 asi adung matam da palamba Congress government na puthok lami kanagumbo party Congress na taba party amana asi the sa san da power apply to roi da baba asi it is too cruel to apply to human beings sidi hauna ti hairami but the Congress government forcibly passed this act asigi law makhada sipai amana phabiyai habagi warrant leitabida karigumba suspect laikhradi phabiyai habani 1958 ki matungda akhoi notice da maru oina nagada asi apply toduna akhoi bo mi oina uhan udabida khoi bo kyamram wahan ke mi gi punsi maran sublai leitaba punsi kya mangki very precious life future labor angang singi naha singi life kya mangki nupi kaya borep toki ikai ba kya piki sipai ubadan nupi na siba hingba khangdana chenki such law was made by the Congress government at that time you vote for Congress which I said you sign your own death warrants under such law thousands and thousands of our Naga people's life have lost without any trial, without any case. And today this law is still in force because this has been made an act. Kanana si law siyam lami. Habi sa kuy kang matabani. Ako'y nahasing muruay na. Asi da pamliba ahansing. Ayam banadi maram leitana ti na fubiduna electric shock to biduna forcibly amot pa pitak handuna torture tawkiba asi marang taso ahan kyamrum leiram gani nahasing akoy adugi ngasi face tawdabagi we have forgotten how much we have been tortured under this law made by the Congress government at the time. Ngasi nang na bot thadok dawri bisi karamba sarkar lahange kana bu nang bu represent to hange ha bisi nang decide to dawri bani Manipur da Congress na sarkar palange da karamba ek puthoki Anti-Tribals Act hana koi khangnaba puthok lame mayam no protest toduna act on khide BJP led sarkar lakpa matungda assembly da si repeal tore harga ILP akoina lakhan nimba ILP si lakhan khibane yengo history ay isana yauzaba government obigi haibisu nate but Congress ki government da Congress ki sarkar matam da akhoi gidamak kari afaba fataba tawki NDA sarkar parliament matung da kari tawki habse khoi loina khangne Manipur the Labour Praja Naga khakta nate Anti-Tribals Party, Anti-Meitei Party, adu bunga siya koi adu yam thu na kaukhire. It is too early to forget what had happened under their rules today.
with due respect to the party candidate. In fact, I admire him as a person. I used to say, a good person and wrong party. Parties yamruwe. Karino hara, once you are in the party, you are bound by the party's decision. Your individual decision is chanag daw nate. Miki up haram bayay. Hay singlam bayay. But mana yauzariba party ado, anti-people's party, anti-naga party, anti-Meitei, anti-Kuki party oy bataradi, magi masagi fazaba, magi haising baduna, ako'y gitambang kanag daw nati. Ako'y mayokta, ako'y against the lip sa daw ni. Maramde magi party adugi decision na doon. Ako'y NDA government na gadom nga diso anti-people's oy bataw kibalite. CAA puto kari ko mamafam khara ki damak kiti yam darkar lebi ki damak ta Manipur di chana hanganu hai bakanda hoy noy na pam da ba du hoy chana haloi adu ban hoy na pam du kari no hai bakanda akhoi gi state di indigenous people sing mukanda na ba adu gumba pami hai bakanda adu di ILP chana hange harga CAA chana handabne Congress sarka matamda Meitei ningthau gi koinung adu khakta lemduna leiba agreement tore harga thamjaba dugumba adu Congress sarkarna lawthokke torami hoje khogi ex-MLA and party leader Uza Samuel Risompame Mahagna Asidi Haunade. It is unconstitutional. Taubiya de Haiduna Tinkibene. Congress Sarkar se Meitei Gisu anti people way. Adubungasi Muru in a Nahasing. I'm sorry to say, but your memory is too short. Nangi saitu short od male chakhiba chahi yango hauzik leiribo du yango mutung gi su yengse Congress has been always anti Naga. Congress has been always anti people, especially for the Northeast. I'm not saying this just because they are not my party. Yam kup na khanse Nahasing no hoy soy guno. No hoy ki matam lang kadore. Ako'y na wana struggle to rak pasi kari ginang destroy toge, humiliate toge hay bano. Yes, you admire particular person, I don't deny, but politics tadi masak phajabna thabak tawbna te. Wahai phajabna mayam gi makana bang tawbang amanate qualification yan muang bana mayam gi kan bang amanate but in democracy political party election changaga adugumba elected members singna sarkar semba adugumba channaba adudadi party na low decision aduda loina channaga dawribane Ano party na khanba kanda Nehru gi matamdagi ngasi phauba Nagana akhoi apamba phongdopagi maramna upambi khuding da sipaya ma hab thame harga naga punnamak muthar hangane hana Nehru na lautokhibda ko kaurabra It is too early for us to forget that The issue is still pending. Congress Sarkar Matamda 2001 daging us 2008 17 fauba kari thoki Mayam na ningsing lam gani ko
Manipur Assembly si winter session si December Christmas mamang khuding da assembly phamaga lakpane Christmas lapu khuding da rumor sandok tuna naga gya du oigdore da oigdore na sandok piraga house da mei thabgum tharaga mapan da sauhalaga akhoi icha sing akhoi issue sing mapan da larik tam leiba chahi haubdi ki challe haraga harau na mapa mama mamang da laifam da Christmas dominage haiba lakpa singbu assembly dagi provoke to halle haraga bas khamaga pochei khuding lothok piere haraga mei thabi ba Christmas la po khuding disturb tawduna leiba komhei si phazan tawwa tawpham khangduna chahi tara truk chahi bane aduga mohoibo pro Christian kawba ko mun khalo to aina assembly da hai bane Congress leader na hai aina adu su thingkhibani adu su thingkhibani adu su thingkhibani Naga people yam harau na tai ko yam chauthok na hai aina hai bane asida member humpu khalak base Manipur da labor praja lakh kun nipan mahut oina khalak bane zati kunthra ga mari mahut oina khalak bane mayam punamak ki sentiment yang ya harga afaba tana nangai akhoi bo khan bane zati amabo provoke to nangai zati amana amabo khana han nangai akhoi bo sida khalaga pham manate naga ge solution asi laktri adubo mayam na khangadobadi ahawbada principle ahum da mokhoi hana agreement tawe that both the party agreed to seek solution which is amicable acceptable and permanent based on these three principles naga gi khakta khandabida mayam punnamakki karina phagdra khana khanbagi damakta matam changna neinarar lei akhoi naga singnadi akhoi peace pame peace purak to akhoi pame hai jabuani sida family bob na khoina lep khat khuding na peace ba peace la na ngai mu hona bu ti yade mu hai na khoina peace hai ri se noi bhap ta de ai na hai noi bhap ta da bi the peace na hai ri hai kari you know haradi peace haradi miam nungai na leimena ba harau na leimena ba peace ko bane ne but akhoi de khana halar leire maran kari su lei tabal larik tamag delhi de ki suti thoro pasingbo bals this thing khalaga mohoibo fear psychosis ke amram pira poche mei thabithor asisi prajana tobanate it is made these people to do that by this house members of the family wa khoina tobane praja sing ni cham bane moi sauna ngai kadai de thok ne assembly da khoina provoke to han bani ne Christmas disturb toge haina tobani ne naga sing na kari ge mak peace pambra herade Congress ki matam da sem jaba aspa ge makhada kari su maran leitaba nupi angang bu rep to bidona maran leitaba nupa khuding bu phu bidona hingba siba khangdana hinglangpa mei thabi ba church as concentration camp oi hanba ahala mansing no ning singlam ni ko mei pulap thadok piraga church si moi si pai sing na leisin ba yum no maran leibugumna nupi anga no maran leibugumna tangkhul area da hun kya no mei thadaba tha mei thadok khibne yamego
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ I still remember ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯄꯥꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯀꯥꯎꯔ ꯊꯣꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯅ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯀꯤꯕꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄ ꯅꯪꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯅ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯄꯨꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯣꯡꯅ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯊꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯛ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯀꯞꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯞꯄꯤ the whole women and children's ground mi sibugumna kapi asomda phubagi makhona khongdona le I can still hear that sound in my ear now also. Young people, how can you forget this? What for? They did that. Why such law was made? To terrorize and to finish our people. And you are supporting today? You say they are better? No, let us not make a mistake. Let us not make this mistake again. Akhoi aduna maram oiduna akhoi di ising khurang bogona peace khurang bani. Ising thakding bogona ising peace pam bani. Maram de akhoi di chahi kamram leifam khangdaduna. No may paiba sipaina akhoi enemy gumna. Akhoi bu kan ga doba sipaina akhoi bu ot nei basida mi kya marum gi punsi mang thra. Nubi kya bu rep to bidana hat pi khra. Adu amuk akhoi uninde. We want peace. Aduna, the kind of peace that we talk about, you don't understand because you have not faced in your life. No khoi si thengna rak ta gi peace kri no khangwai. Naga people the peace ki meaning khang bane. Peace in Naga ki khat na te. Mayam ki damakta. Acceptable, admissible habito jati khudik makta ayapa hai bane. Adu ngasi asida karigano nahasing bu sawalaga maran leitabu sumaina disturb taw reise asi nangnani prajana natena haibne adu numitagi 2028 or 2018 December 22nd ahoi nei narambane we support peace and you are against peace and you talk about peace. Adugi matungdagi BJP led circular pallaba matungda 2017 dagi ngasi fauba angang sing kumhei gidama Christmas gidala pakanda disturb to khibadi leitre akhoi ning singlam gani adugi mamang da de khoi kamai pali akhoi du ning sing se ngasi Tamenglong da Chandal da Thaubal da Jiribam da mafam khuding da akhoi gi common candidate to saugat alai United Nagasna adugi mathakta meitai singsu hapchim diraga moi thawa yauna tori hauzik su Thaubal da 8 Thaubal the 7 can assembly constituency Jiribam lepte mohoi lepte ngato adubu ngasi akoi chinau tangkhul sing election si yam lai na lobugum toy yam lai na lobi kuna please remember this is a test upon tangkhuls. If you fail this time, your leadership will never be accepted again in future. Your leadership will not be respected again.
the respect that you have earned for hundreds and 100 years will be lost this time. And if you don't love your community, you're going to make this mistake and you will regret it. Young people, I want to give this message wherever you are. Election is a decision that you made for your future, and you must also remember that in democracy, political party decides, not an individuals. An individual smartness, whether it is going to benefit you, whether it's going to save you, or whether it is going to be your death warrant, that you must remember that. Ngasi akhoi Timothy Zimik ki damakta akhoi chinau tangkhul singbu asi message pigian lakpani khun khuding dadi MLA busu candidate busu meeting asi guma mo ko han bignom nakhoi na mo jatia topada chatpiu handakti nungsibiyo ko haina handakti miyam nungsibiba tare akhoi candidate ya sonba afaba leirambi ai but mahaksu well qualified oiba mana toge have the lepada magi determination leiba dugumba candidate ama khoi puthokni nakhoina akhoi gi mahut oina tangkhul gi khuding da pausi pire haraga bonsi ama afaba kai handabida tawba kanda the respect for the tangkhuls will go sky high. This is a testing time for you. Mayam nung sibiduna, warasuwana, ako'y mahud, awaba lawbiyu, ako'y mahud responsibility si lawbiyu. Nga si, yamba, Honorable MLA Ramoy ba, mahaki constituency suoy, masa katang nungay te treatment tauruge ya abra have the yai nang gi area do nang na campaign do na gridar ka lebra tangkhul sing de hai sing bakhat ni khang do ba mi leite nang gi hapchang do hana priority ni nang treatment pasan to haina ai hai ki bane ai ye yamba khasum basum ngasi masak ude hain noiram gani akoi mafam da kendra parliamentary constituency outer gidi chawbani na akhoi wari tawba chalawa ngang bibadu mi atopada dar kale nangi tangkhul community laga matam manghan gono na tham lehan khibani ngasi akhoi gi ai yambani ngasi samotai ma ga chin bakra leibigi oiram bayai mahak la sadrusu thawai yauna samaina mayam gi mahut oina thabak to duna le electoral politics dadi MLA election da AD election da munna duna mugna sanabu na tawkhibani na prasas gi level dade amana ba ama bu khudak te accept to ba se awabdi leiram gni but adu gidi tham khre se atop jati gidi akoi common candidate ka han da biya de han honori tumba chaba khang da duna cheli noi chu chal de urgini meeting toba khun chatpa asi se akhoi oza Timothy gitama ma tangkhul oiba dugumba jati digi lakpa ma gitamak ta tawri bane akhoi chinau tangkhul singna sida tumin na leithorga neinaraga leirade neino nangai su darkar leite the whole lot of Naga Meitei Kuki community na common candidate hana puthotuna party ahumna marina puthotuna leisida akhoi chinau tangkhul sing haro pham thok putro chatkhiba matam da dia to gum leite matong manau do sulak ta bayai but that's why I said this is an historic election but more than that it is a testing time for the Tangkhuls. This election is a test for Tangkhul unity, your maturity, your education, how far it is trustworthy habagi election ni ana kaubi kuno. Yang punna maputhakajir. Thank you.
Thank you so very much, Sir Awang Bonimai, President NBF MSU and Honorable Minister Government of Manipur, for the challenging and encouraging word. Indeed, it's an eloquent and exquisite speech. Now, I give time for vote of thanks. Vote of thanks vivang Shui Ocha Rok Lunglang, National Youth General Secretary NBP, Ocha Nadam Kukumilo. Ringapa Simikro Hili Rana Idum Miamida Itumi Kia Shigibaya Oja Katri Timothy Zimigwe Candidate Hili Idum Tongana Kakatom Sada Razang Mikai Natum Tongli Coordinating Committee We Mohudaina Ningshi Midale Dailagaina Itum the Bamdakle Red Tiwi Aunga Hunpunui Kiawu Gala Itum Tang Nagalong in charge Sadagle President Kaloi Tumya Longli Itum na Alexa Gai legislators Ngating data dignitaries Pamlaga Hida the Katsip Kurma Damili Yaruina Kaktom Kachite Lake Shisada Ota Timothy Wivang the Kala Party Katumina Consensus Democracy Kapaning Ahui Longli I achieva Ali Tum Katomra the ruling later clay Party Katumina Katomka Milaga Rad Hili Natum Nakatom Kachite Sada Razan Kanum Psycho really Akshida Ning Shade Exi Hangsok Lucidley Details Ena Aming Mapan Limre Ka Iwi Vaga in the La Kala National People's Party we on behalf in the La message la Atang Chamla issue we Honorable MLA Ahem Tameng we NPP MLA in the message Migad Lane Tumila Kagatom Jaya Chandelia Itumusova ye Ajumakara Ture Kalam Tailaga na Itumi Rimpami Tuijiva National People's Party here India we National Party Akane through Gladle India li Itumi Honorable President Conrad K. Sangma Chief Minister Mekhalaya Nala John 25th March li NPF we Manipur State Unit we Kathan Bingzang Kala General Secretary General NPF we Zangda Atumli openly we support Kala NPP we support extensa ye we Kami Kala NDA we alliance with Spirit Aina Katom Kami Katong hi Huey Abongainla Yarilila Itung Tonga Ngurum Naga Pongshok the Lake Hangmingaidle Kala Itum we Lake Shia 45th Jingai constituency we ex candidate Oja Ningam Chamroy Anlaya Oja Timothy Tum Sambangda Ring Palaina we Domla Ali Jipun the Legala full support me the lake Yarila Jila Jitengai the lay upon Junkaina Party Tumina consensus bill up Salaga Hita the Gagodoma candidate Litum Tongana Gatomi Segala Kaja we voci Oja Timothy Limida Singum Radakle Pangaiba Itum Nagano Bingwe Akon Akaina Vogue Shoka Kalamlung Zanglagaina Kala Tatang Melagaina Itum Lisomi Gaya Yar Shoka Sada Itum Wang Ningang success Ningashi Communongli Hila Yaru Lila Akshida Nutumlila Epil Salusitle Yaruina Kasika Hanglaga Hidada Grapam Kamihi Akshida Party Gatume Mohodaina Nutum Tongli Ning Shade Exiji Shulagaina he Kastane Amen. Now, as we came to the end of this program, may I call upon Reverend Joshua Zamik, Pastor, Pomeroy Baptist Church, Humpung, for the benediction. Oja Reverend Joshua Zamik na itong we kopusang we siyaw we bang atam kraw kami doni shlakra. Kasang kapamaire sai korara kupkasang da itum uklungay ng rumda candidate wang party hui wang sokamile mida siyasa da kupsang kawai sase akashida sai korang ningami sing
kazing lay kasa akava vrivra itam sai korwe avava nana lume shanmi le shimita mayami akha achi party kathumi kathana pingna kala party kathumi voters pingna le shilakena kapangada laya itume candidate Nawi Rao Oja Ke Timothy Zimikli Mayang Sakmilo Gachi Tumbe Sehane Nawi Nangrai Tumbe vote he Prohon Nawi Mingen Sangre Prohon Nawi Swok Himirung Li Itum Nawi Mangali Kapangaka Rao Nana Mayamia Ka Itum Sai Korovang Swok Himingasare Chivana Chiwi campaign program hili tan kami ping na hopok laga party we akwak kabing gatana ping sai korna aman gasagatui yaw sang hairi matui shok gahai yaw sang gahai sai kor itumi wang so kami sang sak milo hey proho itumalekishia candidate na aruila awi sagi gaji wagi je sai korli ngachon mi than mi khawai podle ara he vrivra kata khanai matela achwi campaign program mi rajang dali tum sai korli kichicha wi apam ni chingri ena thanu mi khawai seha sada podle nawi so khemi khupung de itum apam hena ngathanu ke Jishu Christa wi ming sing da kapone amen